ithuba lokubana sizwe ilizwi lakhe. Qakathekile ikakhulu ngensuku zona lezi zokugcina sicimezeni sikhulekeni bakulungileyo kuseni. Siyabonga umsa wakho ukusifuza singabaphilayo ukusigcina kusukela ekuzalweni uzofika ilanga singabaphilayo. Sicela Nkosi usithungamele yona yenkozo ilizwi lakho lifinyelela abaningi basindiswe igama lakho lidunyiswe ngoJesu siyakhuleka, amen. Siyabonga hlobo esithandekayo ukuthi uNkulunkulu sephinde wasinika elinye ithuba. Ngithemba iviki yona le edlulileyo kusukela ngeSabatha edlulileyo kuzokufika namhlanje sizamile ukuthi silungisise indaba leyana esikhulume ngayo, indaba yokuxolelana. Sikhulumisane labantu abasiphambanisayo, silande labantu esabaphambanisayo kulungiswe. Isizathu ukubana-ke kule nkosi ezayo uJesu kumele asithole silungile, asithole izinto zonke ezi-right ukuze ukuthi sibe khona ensindisweni. Umlimi asenzele kuhle nxa sithatha leyo ndlela, sikhuleke nini uNkulunkulu asiphathise. Namhla sakhuluma ngenye into eqakathekileyo futhi engufithizelayo ukuthi sikuzwisise njengabantu emhlabeni ukuthi kwesinye isikhathi izinto ziyake zingana zihambe kuhle, kwesinye isikhathi ithemba lingani liyaphela. Inkulumo yethu yanamhlanje ithi yona we are not alone. Kuyona le yimpi, kulona lolu hambo, kuyona le indlela asisodwa njengoluntu kuphela sibhekane lesitha. Siyabonga ukuthi kule backup enengi evela ezulwini esohlangothini lwethu. So asingalahli ithemba, kasingadangalini nxa sibona ezinye izinto ezenzakala empilweni zethu. Sibona ngani sisodwa, kasisodwa izulu lonke lisohlangothini lwethu. Ivesi yethu yokuqala uPsalms 124 ivesi 1 kusiya ku-8 phose siyayazi sonke ithi yona aluba inkosi ibingekho ohlangothini lwethu, aluba inkosi ibingekho ohlangothini lwethu. Uyabalisa izigaba uthi yena nga abantu sebasiqeda basidla siphile, nga amanzi agijima phezu kwethu sagalula saphela. Kodwa ekuseni engicela sikuzwisise ukuthi kumele sibe kwazi ukuthi phezu kwezigigaba zonke esihlangana nazo empilweni inkosi isohlangothini lwethu. Aluba uJesu engekho, aluba izulu lonke lingekho ohlangothini lwethu, nga njengabantu vele asisekho ngolaka olukhona langendlela uSathane asebenza ngayo. Kodwa siyabonga ukuthi inkosi isohlangothini lwethu, inkosi isohlangothini lwethu. uJesu ngabala eBhayibhelini ezigabeni zonke ezinzima ubetholakala esiba khona encedisa uluntu ukuze lunqobe. Ucheck iBhayibheli kulezigaba eziningi lapho umuntu esephelelwe ngamandla, umuntu esecornered, kutholakale kule ngilosi ethunywe izwi ukuthi zomkhulula. So siyabonga, ngiyabonga, ngiyathaba ukubana isiKristu sivezela uluntu sobala ukuthi angilichilodwa. Sikhulele emakhaya abanye lani liyakwazi ukuthi ubuthunywa ebusuku usesaba kulomnyama wezulu kukhangela izikhova phandle. Uzumdala esithi yena ahambe ethatha inkuni ebondeni le eliseceleni kweguma, uthi ngiyesaba, athi yena ame emnyango, athi hamba ngikukhangele. Nxa uhamba nje 1 2 3 steps ungena emnyameni uyabe engasakubona. Njalo ungena emnyameni siyake uyabuyela ayihlala phansi uhambe wedwa emnyameni. But namhlanje kuseni ngithi mina emnyameni empilweni esiphakathi kwawo ezigigabeni esihlangana nazo uNkulunkulu katsho kuphela ukuthi hamba ngikukhangele, uthi ulathi kuzobe sokupheleni. Useceleni kwethu phakathi lapha uyasincedisa nxa singasela amandla, uyasinika amandla. Malidunyiswe igama lenkosi. Aluba inkosi ibingekho ohlangothini lwethu, dala saphela, lekukholweni kasisekho, uluntu kalusekho. Kodwa ekuseni ngiyabonga ukuthi kule band, kule army emangalisayo esohlangothini lwethu. Abesebonga ekucineni kuvesi 8 ukuthi siyabonga ngoba usizo lwethu luvela enkosini. Singamethemba uNkulunkulu, uthembekile kasoze asichiye.
sisodwa. Ngisedlula lapha ngakukhangele isigaba odlule kizo empilweni ukuthi aluba ubuwedwa, aluba bengingedwa, besingeke sinqobe sihloko esithandekayo. Besingeke sinqobe, but unga-rewinda uza-discover ukuthi lalaphana kade ucabanga ukuthi awusoze wenelise khona, uNkulunkulu ufike wangenela wayaphutsha ekuseni malidumisa igama lenkosi. Lapho khona isituation okiyo bamba ukuthi uJehova usohlangothini lwakho, usohlangothini lwethu. Uthembekile kaSisodwa empini kaSisodwa kulolu hambo olumangalisayo. Esakhuluma ngakho kakhulu lusizo esiluthola luvela ezulwini. Yebo sake sithinte uJesu efika uqobo lwakhe, kodwa okusemqoka namhla esikhuluma ngakho ukuthi sihlobo esithandekayo, kule ngilosi every day, every time ezisondela emuntwini, ebantwini zisincedise malidumisa igama lenkosi. Kafitshane sike sibale lapha uPsalms 8 verse 5 ukhuluma ngokudalwa kwengilosi. Thina abantu sadalwa, iBhayibheli lengilosi zadalwa, kodwa zadalwa zaba phezulu kulomuntu, zilamandla kulomuntu, zilenhlakanipho kulomuntu, azilamzimba lo omuntu, ziphezulu khathana khona ngayo. Ongabala iBhayibheli kulezinye ezilamaphiko angu-6, ezinye ezilamaphiko angu-4, ezinye ezile-2, ngokwehlukana kwazo lama-ranks azo ziphakeme kakhulu. Ngicela uhle ndilungisele enye into lapha sithobe sithanda. Sasizwe abanye abantu engxenye bengani basemoyeni bathi bayazibona ingilosi. Hayi. Nge-nature yethu khathesi njengabantu awungeke uyibone ingilosi usalo lokhu umile. Ngelinye ilanga yavakatshela uJohn ePatmos uthi wazi wafeyinta. So izikhathi eziningi abantu abathi babona ingilosi babe ngabona ingilosi, ziphezulu khathana kulathi ngale, zilenkazimulo, zilamandla kulathi njengabantu. So sihlobo esithandekayo kasibambeni lapho ukuthi phakathi kwempi esihamba kiyo, phakathi kwendlela esihamba kiyo, phakathi kwengozi mhlawumbe esingena kizo, kule ehlangothini lwethu kule ngilosi ezilamandla amangalisayo. Abanye sike sangena ezingozini, abanye sike senza lokhu lalokhuyana, but umlimi wangenela ethumele amandla amakhulu ngengilosi. uNkulunkulu usohlangothini lwethu, izulu lonke lisohlangothini lwethu. uJesu wathi esuka emhlabeni esiye ezulwini wathena angisoze ngilichiye lizintandane. Sike sezwa bekabahlabela abantu ukuthi intandane ngudibula labatibula, ofuna ukuchaya uyachaya, ofuna ukuthethisa uyathethisa. Ekuseni ngithi mina asontandane thina. Ohlangothini lwethu kule group, kule anela amandla amangalisayo, kunomoya engcwele osebenza ngaphakathi kwethu. Kwesinye isikhathi siyabe singazwisisi ezinye izinto, yena asondele asichasisele even lelizwi likaJehova. Asisodwa, asisontandane emhlabeni wona lo, umhlaba ohlabayo. So ingilosi lezo zikhona ezulwini, ngokusolakala kwenhlanhla kumbe ngento engandle ukuthi kulezinye ezilamandla njalo eziphezulu kulomuntu ezawayo loLucifer. uLucifer naye uyingilosi, wayeyingilosi yokukhanya, wayeyingilosi engcwele. Singabala kuEzekiel 28 verse 12 kusiya ku15, lo Isaiah 14 verse 12 kusiya ku15, uchasisa ngokudalwa kukaLucifer ukuthi wayephelele, wayengcwele, engasoleki. iBhayibheli lithi lona kwaze kwafunyaniswa ububi phakathi kwakhe. Omunye obhalayo echasisa ukuwa kukaLucifer esiba nguSathane uthi yena yimystery enkulu, vele akuzwisiseki hlobo esithandekayo, akuzwisiseki ukuthi ezulwini endaweni engcwele phambi kaNkulunkulu uJehova kuqalise isono. Saqalisa ngengilosi okuthiwa nguLucifer. Sibambene enye into lapha, iBhayibheli lithi lona ngaphakathi kwakhe kwamila ipride, wafisa ukuthi yena abe
sesiku-position kaNkulunkulu. Wathi yena phakathi kwakhe engathatha i-position kaNkulunkulu, i-pride yamwisa. Nxa ingilosi zibuya, ungabala iBhayibhili uDaniel upalela ku-Revelations, kuthiwa 10,000 times 10,000 times 10,000, ziningi ngamawakawaka ezingilosi. Nxa zazibuya zizoguqa phambi kwesihlalo sobukhosi, uLucifer kwasekulento emayo phakathi kwakhe esithi, mina ngingahlala esihlalweni lesiyana sikaNkulunkulu, ngingawubusa ngcono umhlaba neuniverse yonke. Kwatholakala ububi phakathi kwakhe, wasuka wabhoda wakampeyina wabhoda efisa ukuthi athole isapoti, waze wathola isapoti ye-1/3 yezingilosi. Zawalaye zaba sesayidini yakhe. iBhayibhili lona nxa sekule opposition party ezulwini, sokulama groups amabili, enye igroup esele ilokhu ithembekile kuNkulunkulu umdali wezinto zonke, enye igroup yasikhetha ukulandela esinye isidalwa okuthiwa nguLucifer. Bathe sebemlandele kuRevelations 12 verse 7 utshena, kwasekusiba lempi ezulwini, then there was war in heaven. Lokho ngiqhubeka ukuthi khona yimystery emangalisa, yimfihlakalo, into engazwisisekiyo, yinsinda baphendula ukuthi kwenzakala njani. Eminye imibuzo lempendulo zakhona kasilazo, so kumele siyefika ezulwini uJesu asichasisele sizwisise. Kodwa engicela sikubambisise lapha ukuthi kasibeni kwazi ukuthi lanxa sebenqotshiwe baphoselwe emhlabeni, iBhayibhili lithi lona enye ingilosi yathi yona, jabula zulu labahlala emhlabeni, jabulani izulu, jabulani izingilosi, ngoba unqotshiwe. Kawusatshiwo ukuthi uLucifer, unqotshiwe uDrago, inyoka endala. Zajabula ingilosi, zathaba zonke zazisele zohlangothini kaJehova. Nxa sezithabile ngemva kokumemezela okukhulu kokunqoba kukaJesu ethungamela ingilosi ezasala zithembekile, enye ingilosi iyaphinda ikhangele emhlabeni, ngiyayibona isidanile, ikhangela i-confusion, ikhangela i-havoc edalwe nguLucifer, nguSathane ezulwini, endaweni engcwele, eyenza kwezinye izingilosi ezilamandla lenhlakanipho njengaye, ibisidana ithi yona, maye kuwe mhlaba labahlala kiwo, ngokuSathane uphoselwe emhlabeni elolaka, ekwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane. Sobe sandika sikuplanet Earth, kulo Sathane owabuya le-1/3 yengilosi, esingakwazi kuhle ukuthi i-1/3 yakhona iphuma kuyiphi namba. Wazowela emhlabeni, iBhayibhili lithi lona ewele emhlabeni wabuya elolaka, njalo ekwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane. Khangelani uSathane bukaSathane. uSathane phakathi kwakhe uyakwazi ukuthi isikhathi sifitshane, so umhlaba uzaguqwa, uJesu yeza masinyane. But wenza abantu ingqondo zabo zikhohlwe, kungani sizahlala phakade emhlabeni, kungani uJesu kasoze abuye. Wenza abantu sirelaxe, kungani silempilo yonke emhlabeni, kodwa yena ekwazi ukuthi isikhathi sifitshane. Wenzela ukuthi ukuza kwenkosi kusijume, silahlwe kanye laye. Ekuseni ngiyakhumbuzana lathi bazalwane, lathi zihlobo, ukuthi uSathane uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane. Ngiyalikhumbuza ukuthi zihlobo esithandekayo, lathi isikhathi sethu sifitshane, sezisuku zokucina uJesu yeza masinyane. Nxa esewele emhlabeni, bambani la, elolaka enjalo, eze lolaka lakhe emhlabeni, asensungiseni into, ngicela ukuvayidela mbejana, ngangibezwa abanye abantu bebekuthabela ukuthi balolaka. Mina ngilolaka
ungabona ngiginqa amakhala songiqhuqha umlomo umuntu ngiyamudla manje lolu ulaka olungayenziyo. Ulaka yi-character kaSathane. Nxa ulalo khuleka ukuthi umlimi angenele luphela ulaka sibe mnene izikhathi zonke. Ulaka vele asonto right. Nxa ufuna ukubona ukuthi ulaka i-character kaSathane ubonanzelela nxa usuzondile ulolaka uyaba lamanye amandla ongelawo nxa uso-right. So ukuthi kulomunye umoya kuleli demoni elabe selikuhlezi selikunika amanye amandla ukuthi umuntu noma engakanani uyamphakamisa uzombeka ngapha umuntu usungamgamula umenza ama-peace nxa ulolaka. So ulaka ngalukho right. Character kaSathane nxa sihlobo sami ulolaka kasikhulekeni ukuthi umlimi asinqobele lezo zinto azikhiphe sibe mnene siphile kuhle labanye abantu. Umlimi abesesibusisa uNkulunkulu asenzele kuhle. Naye wele emhlabeni elolaka, ewele emhlabeni ekwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane, ethungamela i1/3 yezingilosi esithole ngale kuSams ukuthi zona zivele ngokudalwa ziphezulu kulomuntu noma uAdam engakawe ingilosi zazivele ziphezulu kulaye. Abesezowela kuplanet Earth athola uAdam lo Eva bephila eEden. Ahawukele ukuthi yena abagwegwe bajoyine i-army yakhe ye1/3. Kwesinye isikhathi uSathane ubuya ngolaka. Kwesinye isikhathi usebenzisa ubutsotsi. Problem ekhona esilayo emhlabeni ukuthi uSathane isihlobo esithandekayo uthwele ama-containers angu-2. Iqiniso lamanga. Ayesehlanganisa iqiniso lamanga. Ungathatha i2 liters ye drink. Ubusuthela i-teaspoon ye poison. Yebo emehlweni kungakhanya ngani i2 liters ye drink. But iyabisile poison phakathi. So uSathane uyenelisa ukuhlanganisa iqiniso lamanga. Nxa umlimi engasangenelanga sisengozini izihlobo ezithandekayo ukuthi senelise ukwehlukanisa phakathi kweqiniso lamanga. So sokudinga umoya kamlimi ukuthi angenele enze sizwisise into eziningi. Kwesinye isikhathi njengabantu emhlabeni siyayinatha ipoison ngokungakwazi uSathane sedaluthe kudala. So kuqakathekile ukubamba nokuhlala elizweni likaJehova. uSathane ubhizi lezi ingilosi zakhe emhlabeni bayakwazi ukuthi kulezulu okumele siyelingena bona babhizi bablockile lapho ukuthi singayingena kulelo suku. Abesefika ngenhlakanipho yakhe athi yena ku-Eva ahlangane no-Eva athi uNkulunkulu watsho yini ukuthi lingadli isihlahla esengadini la. U-Eva besezama ukukulungisa lokho. Nxa esevele esekhuluma lo Sathane, uSathane seku-advantage side ngoba uhlakaniphile vele kulabantu. Abesesithi yena u-Eva uNkulunkulu wathi sidle zonke isihlahla singadli lesiyana ngoba mhla sisidlayo sizakufa. uNkulunkulu wayethe ku-Adam ungasidla lesiyana isihlahla you shall surely die. Nxa uSathane sezokhuluma lo-Eva ngathi ukuthi ku-Eva kawusozufe but uyavuma ukuthi hayi Eva uzakufa but not surely. Sizakhuluma ngakho kwenye intshumayelo phambili ngayo kwelinye ilanga ukuthi uSathane ubuya abeseduze mbejana khona phana kodwa kwangani ukuhlubuka entandweni kaJehova kukunika inhlakanipho le-advantage. Yebo uzakufa but not surely. Abesi-advertiser isihlahla esingadliwayo. U-Eva nxa esikhangele iBhayibheli lithi lona aze abone sesifanele ukudliwa. Mambo ngudlula mbijana likuthi lake likhangele emhlabeni indlela ama-advert ayiwo wona amaneni a-advertise izinto ezingekho right zize singalisi right. Ayasitshela aku-advertisele lokhu, a-advertise igwayi, a-advertise utshwala,
ba-advertise ukuganga abantu nxa ukhangele every day kuze kube mnandi ngaphakathi kwakho sikugxozela indenda. Sathane ubhizi ngoba kafuni sisindiswe. Uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane so. Hlobo esithandekayo, isikhathi sikaSathane sifitshane, isikhathi sikaplanet Earth khathesi sifitshane. Sasisifitshane uSathane exotshwa ezulwini. Khathesi sisifitshane kakhulu ngoba thina sekucineni sisephila ensukwini zokucina. So abantu okumele bagagadlele, abantu okumele babambe ilizwi likaJehova yithi kakhulu ngoba siphila ensukwini zokucina. Amrobe uEva aze avume uEva athwale ayenika uAdam badle isono singene. Kulomunye owakwahlabela uPaul Matabe abaningi siyamazi uthi yena wayengazama ukuthi self defense ukuthi wayengabuza umndeni ukuthi for how long have I been in this orchard as a bachelor question mark nga what sin did I commit before this woman was created. Uthi wayengazama self defense inyana ngangibezwa abanye abantu becabanga ukuthi bona babengenza ngcono kulo Adam, babengenza ngcono kulo Eva. Abanye sebebangelwa ukuthi sebeke bayafika ezikolo bavele NAST, bavele UZ, bavela ngaphi la ngaphi, siyawazi ama universities agcwele emhlabeni wonke. Abantu basebecabanga ukuthi ngenxa ye intelligence abalayo bacabanga ukuthi babengedlula uAdam lo Eva. So besithandekayo asifambeni la uSathane wawisa ingilosi waphuma le 1/3 ingilosi eziphezulu ngale. Thina abantu singaphansi noma uAdam engakawu wayelokhe ngaphansi kwengilosi. uSathane waphuma le 1/3 yengilosi wazofika eEden wadubula uAdam lo Eva bengelasono. So thina njengabantu siyiwalk over uSathane. Nxa uSathane sikhangele siyiwalk over. Nofuna ukuthi thina kasiyo lutho. uSathane wawisa uAdam owadalwayo. Thina sazalwa sizalelwe esonweni. So kasilamandla okunqoba okwethu kuphela njengoluntu yikwethemba izulu. Ngicela ukuvayindela mpitshana engxenye abanye kuzabathinta bacabangela ukuthi kumbe ngiyabajaja. Hayi, ngicela sizwisise indaba le yanamhlanje sithobe esithandekayo. Impi esemhlabeni inkulu. Okunengi esikuthembileyo kakusikhulule emadimonini lemandleni kaSathane. Amanzi, izigubhu zamanzi azisikhululi kazimnqobi kazimxotshe uSathane. Kwezinye indawo kuneziphambano ezidwetshiweyo ngomsizi omnyama angikwazi ukuthi ngwani lowo msizi. Khonokho uSathane ngakumethusi hlobo esithandekayo. Wawisa ingilosi. Wawisa uAdam owadalwayo. Abanye bagqizile lapha lalapha lekhalweni leqolo intebe zeminyaka lentambo zeminyaka. Lokho asikuzwisisene ebuseni. Akulamandla okunqoba isitho esinguSathane. Sathane thina njengoluntu kasilamandla phezukwakhe. Okwethu kuphela yikubaleka siyecatsha kuKristu. Nguye yedwa owanqobayo, nguye yedwa uJesu wanqobayo, wamnqoba ezulwini. Konke silakho noma sikuphiwe ngabantu esicabanga ukuthi banamandla. Abanye bazibathi ukuthi bake bahlangana loSathane babindana naye. Sihlobo esithandekayo, elethu ithemba njengoluntu yikuthi siyebhoda sicatshe ngemva kwaJesu kuphela. Kunenge okwenzakala abantu ezintabeni, kunenge abantu abanye bayabethela izindlu emzini yabo, abantu bafake lokhu lalokhiyana, abantu bavuke ebusuku bakhaze isawudo lamagadla kuthe ukuxotsha uSathane. Hayi, Sathane unqotshwa ngegama likaJesu. Yikho kule defense yethu khona njengabantu. Amanzi nxa ulayo 5 liter hayi zinathele vele aright emzimbeni ayancedisa. Vela bezempilakahle bathi sinatha amanzi amaningi. Hayi khona ukuthi ayanqoba uSathane. Sathane
ingilosi eyawayo inamandla lenhlakanipho eningi. Kwesinye isikhathi wenza ngabona ukuthi abantu bathembe izinto ezingelasizo ukuze yena abe le-advantage phezu kwethu njengabantu. Hlobo esithandekayo, wawisa ingilosi, wawisa u-Adam lo-Eva abadalwayo, thina sazalwa sazalelwe sonweni. Nxa ufuna ukubona ukuthi vele lapha kunalutho emntwini, uyathola nxa ugezile, mana mpompa ukungena esayidini yabo mama ugezile, wafaka phela umama balamafutha amaningi, amanye ngokugcoba ikhala kuphela lalapha ezihlathini, amanye ngaweziphongo lapha bashashayi lama-perfume amangalisayo. Ekuseni ngazi la ugezile wafaka labo foundation labo bani ngakwazi kuhle amabizo wakhona. Uyavuka ekuseni ulokuyiphimpu lapha, okuliphimpu lapha, ubomvu oluyelo, ungakhama so ubomvu, uyisayini yokuthi uyabola uphila. Akunalutho la umuntu. So wethu njengabantu asingathembini abantu abasithembisa ukuthi bona bangasinqobela uSathane. Kasithembeni uJesu ole record yokuthi wakwamnqoba uSathane. Umlimi asize, umlimi asiphathise, asisodwa kuyona le yimpi. Njalo impilo enkulu ayidingi umuntu, idinga ukuthi sethembe izulu ukuze yonke into zisihambele kuhle. Asiqhubekeni sihambani phambili lapha. Funa sizwisise ukuthi siphakathi kwempi la. Esuka lapho sigijimeni waya attacker uJobe. Ongabala ngiyakuchaswa ngoJobe, kuthiwa uJobe wayindoda elungileyo, emesaba uJehova, ebalekela ububi, exwaya ububi. Wayengumuntu olungileyo. uSathane wamgulela everyday, etshone ebhode efuna ukungena kungangeneki, waze wayamcela ezulwini. Umlimi wathi hayi ungenza ofuna ukukwenza but ungathinti umphefumulo wakho. Asibambeni la zobe sithandekayo. Emhlabeni lapha kulabanye abantu abamethembile uJehova, but bayagula, babala bo-cancer, abanye kule COVID sebefile. Guys, ukuthi umlimi wehlulekile, umlimi uyabevumile, umlimi uyabebheje ngawe ekwazi ukuthi lumntanami ngazi umhlukuluze njani Sathane ngeke kasoze angelahle. Umlimi uthembekile, kasoze avuma izilimo ezingaphezu kwamandla ethu malidumisa igama lenkosi. Bhayibheli lihlona nga uSathane kuya legonyeti yezilimo. uJesu uyafika le. Ngiyabona omama nxa ligeza umntwana, thela amanzi atshisayo, uwezwe, ungathela qanda uzwezwe ngendololwane ukuthi kanjani. Ufuna vumelane le-temperature e-right ukuthi umntwana angatshi. Uwezwe uzumgezise. Ngiyabonga ukuthi umlimi uthembekile, ngiyabonga ukuthi umlimi ulungile. Jehova uyasithanda, ibhayibheli lithi uthembekile. Kavumi zilimo ezingaphezu kwamandla ethu. Ngabona konke okwehlelayo yisayizi yakho, number 1, yisayizi yakho. Ngazi ubona kukhulu umlimi uyakwazi ukuthi leyo yisayizi yakho ungakuphakamisa. Number 2, livesi yayithanda. Alehlelwa izilimo ezingajwayelekela ebantwini. Khona okwehlelayo okukhanyisayo kwejwayelekile ebantwini, akuqali ngawe, akucini ngawe. Kulabantu abaningi abahlangana lezinto zona lezi owahlangana nazo. Kulabantu abaningi asebadlula kikho, kulabantu abaningi abazahlangana kikho lapho phambili. Awedwa kuyona le into, ayisuwe wedwa, akuqali ngawe, akucini ngawe. uJehova uthembekile, kasoze avuma izilimo ezingaphezu kwamandla. kuJobe wathi uJobe uyayenelisa leyana uyayithwala. Khangela ukuthi uSathane wenza njani. Sempini la. Nxa sebuya kuJobe aqale ngefamily kaJobe, aqale ngenotho kaJobe. Zwakala abantu belusile, inkomo ziphele, amakamela aphele, izimvu ziphele, konke phompa nemlilo lapha lalapha engazwakaliyo, kwaphela konke nya. Esuka laphana wehla walanda imuli kaJobe, abantwana bebuthene bele birthday party, indlu yakawela bafa bonke. Notho ifamily abesecina ngawo. Nxa bonke uJobe sekumphelele, iBhayibheli lihlona athena haleluya. Inkosi iphile, inkosi ithethe manje igama lenkosi. Ngicela ukukucela.
Unganamathiseli impilo yakho ezintweni ngoba mhla zidlulayo la uzadlula. Kasinamathiseleni impilo yethu kuJehova ngoba yikho kulethemba khona. La nxa kungela lutho yena uhlala ekhona. uJobe wathi inkosi iphile, inkosi ithethe, malidumise igama lenkosi. Sasisele ngela lutho. Overnight waba mya. Siyake sizwe phuma abantu bethelwe izindlu zonke zitshe phela. Wena nxa wethu uthi hayi mina vele bengeke ngikwanisa, umlimi uyakwazi. Abanye kuyatshontshwa imota, umlimi avume, wena kutshontshwa ivili lemota, imota isana. Kavumi, sehlelo ungaphezu kwamandla ethu. Suka lapho wahamba futhi wakhomplela uSathane ukuthi hayi ngimcela umvule, umlimi wavuma. Wabe kuye ethwele umkhuhlane so wawujikela kuJobe, wavusa ubomvu uJobe, wavuthuka, wahlala esilotheni, wazihwaya, wakhothwa izinja, inginga. Lanxa kunjalo wabubula ethembele kuJehova. Ngicela ukusicela, ngizicelelani ngucele lawe. Isigaba oyakuphakathi kwaso singani sibuhlungu, singani sulahlekelwe lithemba. Engikucelayo kuphela kasibambeleleni kuJehova uthembele. Konke kusehlelayo uSathane ufuna ukuthi abe sitshontsha, sijoyine iside yakhe, impilo ngolikhala silahla. Wathembeka, wabambelela uJobe Yesu Kristu khona lisona leso. Kunabantu abacabanga ukuthi nxa bengamaKristu sebe immune kwezinye izinto. Kunabanye abantu abachumayela ukuthi ungaye church awusoze ugule, ungaye church awusoze ufelwe, ungaye church awusoze kwenze lokhu lalokhu. Umlimi uzavuma uhlangane lakho etesta ukuthi uqine kangakanani ukukholweni. Hayi ekuyezulwini ayisoma swingonethara. iBhayibheli ithi indlela encane kufuna abantu abazimiseleyo, labantu abalokukholwa. We are not alone. Esuka lapho walanda uJesu ngokwakhe, Matthew 4. Wisingilosi, owisu Adam, walanda uJobe, ulanda uJesu esezilwe emhlabeni lapho uJesu esenkangala ezilile. Wabe kuyo uSathane so wafika wahlala nxa ku-Eva waphosela inhlanyelo yeDoubt. Did God really say? Enxe Eva asonkulunkulu ngu-Adam, enxe Adam uyabhoda azokudla lapha. Did God really say? Waphosela ingqondo yeDoubt ukuze angene kuhle ngaye awisu Eva. Sekuya kuJesu uthi yena nxa uyindodana kaNkulunkulu, tshintsha amatshe lawa abe yisinkudle. Awungeke ubulawe indlala wena nxa uyindodana kaNkulunkulu. Lake lizizwe statement esinjalo empilweni ukuthi nxa ukhonza abantu bathi hayi nxa ukhonza vela kumina nganga unje. Basopo inkulumo ezinjalo. Biza uSathane ubhizi walanda uJesu feya emazi. Wamlanda wazomlima. Suka lapho masishiye lokhana engulanda yilokho kuthiwa wamkhweza uJesu endaweni ephezulu, wamtshengisa imibuso yonke yomhlaba. Mhla uAdamu esona wasarenda umhlaba, wawunike emandleni kaSathane ngoba yena nguye owayengumnikazi, nguye owayenguprince kaplanet Earth. So sebebonile basarenda umhlaba waba ngokaSathane. So uthi yena kuJesu, khangela into zami zonke lezi engufuna kuwe kuphela, lapha kuzima lapha kuzima, engufuna kuwe kuphela, angifuni ukubona uhawula. Kuqambethe futhi wehle uzugobise lekhanda, ungikhonze, ungangikhangele ebusweni, ungikhonze soguqe, ngiza kunika konke lokhu. Banengi abantu abalezinto ezimangalisayo, banengi abantu abalemali emangalisayo, banengi abantu abalala embhedeni ongangesofa leli kungumuntu lomkakhe, abadla nzima, abahlala nzima,
into zingani azibalance empilweni for sure singabalance. Hayikhona ngoba bese Zimbabwe phela into eZimbabwe akubalance kakhulu kodwa kuya bese amazweni amanye aphezulu khona ngani into zingabalance umsebenzi ungatholakali. Abanye bashwele inzalo, abanye kuzalwe umntwana egula kodwa besohlangothini lukaJehova. Kube labanye abangalwaziyo lohlupho uzwathi njalo uDavid uthi ngaphosa ngawa uNkulunkulu ngoba babi kabahlupheki njengendlela mina engihlupheka ngokukhonza. Ukuhlala kuhle akuthi ukuthi usohlangothini lukaJehova. Kunabantu ngikhuluma so abaguqa bacambalale phansi bekhonza uSathane ukuze bathole inotho yomhlaba. Wamthembisa uJesu wathi hayi kulotshiwe ukuthi ukhonza inkosi uNkulunkulu wakho sezulu. So Jobe thandeka hayi mina amachanisa ngiwathanda isibili ngangizwa abantu besithi hayi ukuthi bengaphekwanga kuhle. So lesi statement sesihle sicaca ukuthi engxenye evela wakho right ukuthi nxa yaphekwanga kuhle. Yake ngwazi. But ufuna ukuhlala ngisohlangothini kaJehova. Engxenye into wazibalance singayiqeli ngale siye kubusiswa nguSathane. Ngabuswa nguSathane sesengozini yokuthi ugade isilwane kasehleki ungehle esilwaneni sakhona ngumsitheko sezakuhle. So kuqakathekile ukuthi sihlale ohlangothini kaJehova. Wesisikhathi nxa sikhala kasikhaleni singapha koJesu ngoba kulezulu okumele silingena. Aze akuze uJesu uthena nxa usule nqumbi lamagqibha bezinto, what shall it profit a man to gain the whole world and lose his own soul? What shall it profit a man? So asihlaleni koKristu emhlabeni kulesithi esimangalisayo. 1/3 yengilosi igcwele la ushaya wenhlanhla ngibala ngethuba phezu kwe 1/3 yezingilosi zikaSathane ezawayo. Kunabantu abaningi asebayijoyinayo 1/3 yona le. Kulezinye izinto uSathane angakazenzele zona kithi asebenzisa khona abantu. Sathane ngakuthethisa uthume ungene ebantwini ukuthi basithethise basihlukuluze. Asihlaleni sikuJehova asisodwa kasibambeni la sigijimeni. Mark chapter 5 ukhuluma ngenye indoda bake bayizama ukuyibamba abangakibo bayipopha bayigcina wayeqamula ama-chain agijime ayezintabeni ahlale emangcwabeni ezisika umzimba ehlaba umkhosi engadli engagqoki engageze hlala khona ngale. uJesu wabe bhode hambela khona ngale. iBhayibheli lami lithi indoda le yathi ngibona uJesu yagijima yabuya kuye yafika yabhreka laphana wasekhulumisana nayo uJesu kodwa kwangaphenduli indoda leyi kwaphendula amadimoni ayephakathi kwaleyo ndoda. Wathi gama lakho ngubani uJesu? Kwaphendula idimoni lathi nguLigiyoni. Ababhalayo bathi inamba iLigiyoni kumbe iLegion kwakuyinamba yama-Roman soldiers ayengaba between 3,000 le 5,000. So undoda lo khangelana wayehlezwi eseyisigodlo samadimoni ngenhlobo yayo yonke over 3,000 ayehlala emuntwini amadimoni. Nayezisika sho igazi liphuma mhlawumbe lobuhlungu engasabuzwa. Kwento enginanzelela amadimoni lawa ayayazi indawo yawo. Nxa uJesu bemkhangele soba amazi i-authority bayayazi. Khulumisane la uJesu athi yena phumani kulundoda, phumani kulundoda. Sibambe la phumani kulundoda. Amadimoni uJesu wacini waxotshele enyamazaneni, waxotshela engulubeni, ayangena engulubeni, zagijima zayawela olwandle
zafa zonke. Ngithembana kwenye indawo kuthiwa uJesu wayefuna ukutshengisa abantu labafundi bakhe ukuthi bazwisise ukuthi sitha abadila naso sinjani, silolunya nxa sisemuntwini, silolunya singangena lenyamazaneni yaba lobhova. Kunengi okuhleziyo sobethandekayo. Nxa singasahlalanga sacatsha kuJesu, abantu abaningi bayisigodlo samadimoni ngenhlobo zaso zonke. uJesu uthi yena umuntu engaphenduka uSathane uyaphuma phakathi kwakhe, aphume enhlizweni yakhe, ahamba bhode aye lagcwala umhlaba wonke, engasweli indawo yokungena, engasweli umuntu wokuthi ahlale kuye. Kuthiwa uyacheka uSathane aphenduke azocheka lapha asuka khona, engathola kulokho kungela makhetheni. Kuthiwa uyafika ngena cheke athole kungela muntu, engathola kungela muntu abhode ayebuya labo Sathane bonke. Abanye imoya amadimoni avele Afghanistan, ayethatha vele India, abuye lawe Russia, abuye lawe Chimanimani, bazohlala emuntwini ube legion ngaphakathi kwakho. iBhayibheli bese sithi wena ubususiba worse ukudlula ekuqaleni. So kuqakathekile ukuhlala kuJehova, kuqakathekile ukuhlala elizwini, kuqakathekile ukukhuleka, kuqakathekile ukuzinikela kuJesu, ngoba sengozini njengoluntu ukuthi singahlalwa yilegion obe wesu ukudlula ekuqaleni. Wawule dimoni lenzondo lasuka lithe libuya nabuya nomzawalo, so agraduate enzondweni. Umuntu uyazi ubana ngimzondi ngiyamenyanya, leli zibana lekwenyanya khona ukuhleza abantu. Ngiyakuthinta lapho uthi sesa emakhaya ngale sasichumayele lapho bhode, nxa abantu bekubona uthwele iBhayibheli umuntu balekaza phosa qamuke ngoba kukhona okumhleziyo. Sihlobo esithandekayo, abanye sesaze sagraduate kikho khona okukhiyana kakusethusi. Kumele sikhululeke ngegama likaJesu. Obhala uthela nxa umlimi engasenzela ifeva, asivula amehlo. Lengizwa yini? Asivula amehlo, asivula amehlo, singaboni izimota, sibone okwenzakala emkhathini lapha. Ihora ingumfana, ihora ingumfana, kulempe enkulu. Sobethana, kulempe enkulu. Amadimoni abhonga, achinga, awakhethi size. Umntwana omncane, umuntu omutsha, omama lobo baba, kulempe emangalisayo. uSathane ulolaka, uyakwazi ukuthi isikhathi sakhe sifitshane. Okwethu njengoluntu, ngiyacela, ngilokho ngicela, asithatheni intambo sijikeleni khatshana, asithatheni induku leziyana sijikele khatshana, amanzi sijikele khatshana. Nangabona abanye sebethwele lo mkhonto lehawu kwakho ngokugwaza uSathane. Hayi, owethu asilwi lenyama legazi. Akudingakali mkhonto, akudingakali shield, kudingakala uJesu. Sisempini. Engafuni ibhomba, efuna umthandazo, siguqeni sizinikele kuJehova everyday, sikhuleke. Ngani ntombi, even lanxa bahlabela abanye bathi lanxa kungathi ukuthi khuleka, khuleka. Ngani bezwa abanye abantu besidiscourage ukukhuleka, hayi lingabi discouraged, kasikhuleke. Ngani bezwa abanye besithi abanye abantu balomkhuleko ungafiki ukusilinga. Hayi, mina ngikholwa ukuthi wonke umuntu othi baba wethu osezulwini uJesu yezwa. Umthandazo yonke iyadlula isilini. Kasikhuleke phakathi komtshova, khuleka noma ungathimezanga, ukukhulekela enhlizweni. Sihamba sihlezi, konke sikwenzayo kasiphileni ngomthandazo.
bonke bethu ababa sezikolo kuma-boarding schools kasibakhulekeleni ngoba uSathane uyabhoda lengilosi zakhe, abanye babuye sebelamadimoni. Jehova size kusempini lapha sokuthandana. Yake nhle ngithi shoot amadimoni kanje. Phela uye ekhaya liyalala ngo-good night sweetie ekuseni omnye umuntu avuke ngakhulume kubu lapho angikwazi ke sokutheni asikhulekele sigijimeni sithi la. So oligiyoni bayahlala khangelana abantu. Ngiyabona enyuzini lapha eCanada umuntu ofika wadubula abantu waqeda ukuthi uzondeni ubabangiseni demoni. Singasacatshanga kuKristu mina lawe sisengozini. Sathane ugangile ufuna ukuthi atshela abantu bakholwe. Nanku esakufundiswayo safundiswa ukuthi uSathane ulempondo, uSathane ulomsila, uSathane umnyama, uSathane uleforogwe. Ungani nguye abejibilikisa abantu eGehena. Konke khona kungamanga ngoba iBhayibheli lithi kukhona kuMateyu iGehena lilungisela uSathane lengilosi zakhe. Kamnyama kalamsila wayeyingilosi enhle. Kaxotshwa ngewule bomvu, leyi-blue leyi-white, kaxotshwa yi-5 liter, kagwazwa yimkhonto eyenziwe ngomklampunzi, unqotshwa ngegama likaJesu. Haleluya. Amadimoni esephumile, ngeke ingulubeni zahlanya zagxoza indenda zaba lobhova. Indoda leyo ihlala inqunu ihlanyise sabeka. Kuthiwa abantu bayitholisa ihlezi enyoni zikaJesu sichumile. uJesu uyalungisa. Ihlobo esithandekayo, umlimi kasenzele kuhle. Umlimi kasenzele kuhle ngambone town lapha ngizwe ubuhlungu. Bakhona abantu abathi uzuthola amajaha, uthola izintombi sebegqizile kuthiwa bayathwasa ngamadimoni. Ihlobo esithandekayo ukuthi siwanqobe ngokucatha uJesu. Into lezo zikhona, imoya emibi ikhona, kunzima emhlabeni esingakunqoba kuphela ukuthi siyecatha kuKristu, simethembe ngokuthembekile. Nansi indaba engithe sigijime ngayo. Njengoba kulamadimoni kule moya emibi, ezingilosi ezawayo lo leader wazo uSathane, uDrago, inyoka emdala, ummangaleli wabazalwane. Umlimi uyazwisisa, uyakwazi ukuthi thina njengoluntu siwiki kule ngilosi. Haleluya. Waphuma le 130. So ezulu kwasala ngani? 2/3. Yabona thina si-advantage kule nto githi la 1/3, thina sasala le 2/3. uNkulunkulu wasala le 2/3. Vele yena yedwa umlimi ulamandla ukudlula zona i-2/3 eyedwa. Nxa ngikhuluma ngoNkulunkulu ngikhuluma ngendodana, loBaba, loMoya Oyingcwele. Ngokuthathu babo babe khona ingilosi zingekho. So basebenza, bayenelisa ukusebenza zingekho ingilosi. So ohlangothini lwethu kulamandla. So umlimi abesezwisisa ukuthi yena njengabantu asilamandla okuzilwela. Njengabantu kasidingi impande, kasidingi wulu, asidingi majonqa, asidingi izinto ezimangalisayo. Sidinga ukumethemba abesesithumela i-backup every day eselusayo. Hallelujah, praise God. Kule ngilosi ezisilindayo. Bible lona uPeter esebotshiwe kuchapter 12 ka-Acts. uHerod wabopha uJames wambulala. AmaJuda akuthabela khona lokho. Wasebopha uPeter wayamfaka ejele. Nxa yamvalela uPeter, iBhayibheli lithi lona ebotshelwe lele busuku so Peter ekhona laphana ethi group fakwe kami. Nxa lele so kwakunabantu ababemkhulekela. Ngicela ngikhuluma lokho njalo ukukhuluma.
mina ngikholwa ukuthi ngikholwa kwami akunamuntu okuthiwa yi-prayer warrior. Ngikholwa ukuthi wena lami sizikhulekele. Ngibalekelani kulabantu esesisibakhonza sicabanga ukuthi bengakhuleka bazwakala ezulwini. Phela ngithemba kwenye indaba umthandazo Bible litona awuzwakali ngenxa yobuningi bamazwi. Zwakala ngenxa yokukholwa. So wena ungakholwa ungathembi omunye umuntu lawe uyazwakala ezulwini. Kahle iBhayibheli lithi kuRomans vele kasikwazi ukukhuleka. Alithi ukuthi lina kalikwazi ukukhuleka ngaphandle kwakobani. Sonke emhlabeni kasikwazi ukukhuleka. Olungisa umthandazo wethu ikho nje kasisodwa. Lanxa sikhuleka ukhona olungisa umthandazo wethu kuthiwa ngumoya oyingcwele. Uyakuthatha so awuthuna awuhlanganise lempepha yezulu ayewupresenta kumdala uzwakale kuhle umdala ezwe asibusise. Akula muntu oyi-prayer warrior. Wena methemba uJesu, wena kholwa kuBaba, ukhole wethembe kuBaba, ukhuleke umlimo uyezwa. Phansi kwakho konke ekwaziyo ukuthi yena uNkulunkulu uthiwa uyakwazi esikufunayo singakaceli. Singamethemba thembekile. Singaba aligned lezulu umlimo uyasizwa. Ayikho ukuthi omunye umuntu thembekile. Bamkhulekela uPeter. Xa iBhayibheli lona ingilosi yehla yayingafihlele kuseni ayekiwe. Lapha kumnandi la. Kodwa yehlela kachana ngale yakuyihamba. Ngayihamba so kwavuleka igate lokuqala yadlula kwavuleka lesibili. Kunamakhiya ngaka so wavuleka waze yafika kuPeter yafika yamthinta so uPeter wavuka yathi kasambe izankosi zawa zodwa. Wayeselela uPeter seluzi hope maybe. Kulabanye abantu abampotshiweyo ngamadimoni kaSathane. Baze bezwa lanxa besithi ukuthi kawusaphumeli. Ekuseni ngithi ungalahli ithemba. Ngoba mehlatshelwayo ithi yona somebody somewhere is praying for you, asking the Lord to carry you through, saying, Lord, see. Ungalahli ithemba. Banengi abantu bethu abasejele. Banengi izihlobo zethu esejele. Sathane epophile. Spiritual prison. Baba masenso amancane so. Abagezi ngesepa, abadala kabafuni, kabadli lokhu, abadala kabafuni, bahamba phansi ngenyawo, abadala yikho abakufunayo. Hey, cela sibukho ubona ukuthi kulokhu demon, mele uhambe phansi ngoma-5 ube le kwande so ungafaki perfume unuke kuphi. Kuhle ucaca ukuthi kule demon endlini yakhona kulamathambo esikhove esafayo, kulamathambo enhlathu yafayo, konke yonke into ifile. Banengi ababotshiweyo. Bathi umlimo uthembekile ulungile. Banengi afuna ukubakhulula namhlanje ngegama likaJesu. Yehla ingilosi ifike imkhulula uPeter so baphume bonke noPeter. Namhlanje kuseni ngiyakucela mina ungalahli ithemba. Woza kuJesu, uyakhulula uJesu. Kule ngilosi kulamadimoni asithwalise nzima ohlangothini kule ngilosi ezithunywe umdala zokusincedisa ukusikhulula. Haleluya. Xa silele izwe ezimileyo zikhuze ebusuku. Ngizwa abanye abantu besibona hey abathakathi kabakho. Hey wena uthe ungekho kuyini? Abathakathi bakhona fela. Abathakathi ngamakhiwa, abanye ngamaChina, abanye ngobani ngapha lathi abantu abamnyama vile kuyavayindela. Bakhona abathakathi ondofa bakhona. Nxa ungaza kubabone ngasiqeda inkonzo ubhode ngabe uyeguqa ukuthi inkosi ngiyakubonga ukuthi ngumalusi wami. Okwenza ungababona isikuthi kabakho yikuthi uJehova ulindile. Abanye sababona behluleka ukuthi basenzeni bayehluleka ngokohlangothini lapha kule ngilosi. Abayengcebake bakubona uhamba lesilwane.
kanti umlimi uthuma ingilosi seduse la. Bhayibhile lihlona ingilosi kuHebrews 13. Singakhohlwa ukungenisa izihambi emzini yethu. Ngoba abanye endulo bangenisa besithi ungenisa isihambi kathi ungenisa ingilosi. Kwesinye isikhathi zihambe eceleni kwethu singaziboni. Kwesinye isikhathi ziyagqoka umzimba womuntu. Uthi ukuhamba kwenye indawo usesaba. Ubona kulomunye umuntu okujoyina athi hayi nami ngiyakhona ngayo. Akubona ususafe. Ingilosi isitani sengibona lapha uchitha uthi uyathala uzibone kasikho. Umlimo sohlangothini lwethu kasisodwa. Kasisodwa. Abanye sesike sazingenisa emakhaya. Ngokuswelakala kwayinhlanhla abanye siziphendukise egedini. Bhayibhile lithi ngenisani isihambe. Abanye ungakwazi. Sara bengakwazi. uLothi engakwazi. Emzini wakhe kwahlala inhlosi. Asisodwa. Nxa izimkhulu limthiye ngale. Peter bese hamba. Cine siyafika lapho babemkhulekela khona. Awusihlobo esithandekayo. Kule ngilosi ehlangothini. Kule ngilosi ehlangothini lethu bakhona indodana ikhona umoya engcwele khona lamawaka ezingilosi zigcwele ngamandla azo ziyaselusa kasisodwa. Bazali kulabantwana abaphetsheya khatshana le. Wena ongakwenza ukuthi ukhuleke umlimi abalinda abakhuzela ingozi. Sidinga ukuthi njengomuntu emhlabeni sizwisise impilo esiphakathi kwayo siyecatsha uKristu. Ndembala iBhayibheli lihlona Satan ukangi kodwa siyabonga ukuthi mhlanje khangela la ungabala kuKings hambele bala 2 Kings chapter 19. Kwakule mpi eyihlasela uIsrael beqhuqa sobo uIsrael. Ebusuku tokwabuya ingilosi ebusuku yabulali amiliyana yonke kuseni bavuka besethuka abanqoba. Unengi umlimi akwenzayo ngezingilosi zakhe. Banengi abantu obekumele bazosilimaza uJehova wabakhuza ingilosi zakhe. Nengo kuyizinto phela abantu umuntu uyenelisa kunzima. Umuntu uyenelisa ukulungisa umbani. Uyabona kule demon futhi khona. Lokubulala. Alungisa umbani uqanda iyezi liqondane la ngini kuphela akuvayindele qha ufe. Abantu lunywe inyoka yona ingekho kuthiwe. Abantu sinjalo kodwa ngiyabonga umlimi ngomusa wakhe. Ingilosi ziyahamba zithanyisa lapha nalapha. Nanku siyaphila. Haleluya. Abanye siphila ngaphansi kwamajoy abantu. Abantu basifungela amajoy. uJehova uyathanyisa siyaphila. Haleluya. Kasisodwa. Celeni la koneni laphana kule ngilosi zikaJehova ezilinda abantu abathemba uJehova. Eyakho idefense mba. Khangela uDaniel chapter 6. uDaniel bamphosela ezilwaneni. Uthe efika izilwane azimdlanga. Ungabala kuhle wayesihlalele so ingilosi isivale umlomo wezilwane. Asisodwa. Phakathi kwengwenyama uJehova phakathi kwethu. Phakathi kwezikepe uJehova lathi. Thumela ingilosi zisilinde zisigcine sesidlule engozini eziningi. Kuthiwa nxa iphoselwe emgodini inkosi yavuka izomtsheka ekuseni yamthola ephila. Yathi makadunyiswe uNkulunkulu kaDaniel. Umlimi ngasitshiyanga sodwa. Asontandane thina sobodibula abadibula. Kule ngilosi ezisincedisayo. Kule ngilosi singalahli ithemba. Nanko omunye ngikubongileyo lokhu ngithe amen. uJesu ngelinye ilanga uyangena eGetsemane. Nxa etshitshe eseGetsemane uyatshela abafundi bakhe. Uthena my heart, my soul is exceedingly sorrowful even unto death. Esizumthwalo wesono. Nxa etshitsha esethwele nzima. iBhayibhili lami lithi lona nxa esehlezi laphana kuLuke 22 ivesi 43 ekhuleka engasela mandla physical amandla engasekho ngaphakathi kwakhe engasela mandla. iBhayibhili lami lithi lona uNkulunkulu wathuma ingilosi uGabriel yafika yama eceleni kwakhe yambamba ihlombe yazomqinisa zihlobo esithandekayo. uJesu waqiniswa ingilosi. Nxa uJudas
uJudas Iscariot esiza le army wathola uJesu eseqinisiwe. Ngiyabonga ekuseni kwelilanga lathi lami siyasike sibe weak spiritual, sibe weak even physical, amandla engasekho, ithemba lingasekho, kutholakale sesinamandla ngobumlimu ngomusa wakhe nangothando lwakhe uyathuma ingilosi sizosiqinisa. Ezinye njengoba nje ngabantu ababuya ubeqoqoda uthi wena enxa isihambi ongamvulela hlale nawe akuvulele ivesi eyodwa uphakathi kwesinye isigaba sokuthi usungabreaka akuchiyele umthandazo usaluqina ngoba umlimi ubonile ukuthi usudinga amandla ezulu. Ziyasiqinisa nxa sesikuthakathaka, nxa sibotshiwe ngamadimoni kaSathane, sisejele kaSathane. uJesu uyazithuma zizosikhulula. Nxa sesisikhululile, nxa siphakathi kwemgodi yezilwane, uJesu angene azithume zizokuma lathi izilwane singasidli. Asisodwa. We are not alone kulolu hambo laliphi. Sidinga njengoluntu ukuzwisisa kucatsha kuKristu. Ngiyaphinda amandla ethu lesiphephelo sethu nguJesu Kristu. Banengi abantu abathenjiweyo, banengi abantu okwazakala bebakhulu benamandla okwanda lokhu lalokhu owenelisa ukunqoba kuphela nguJesu. Kulamadimoni emhlabeni ahwapha bonge. Ngithembala kwenye indawo ekuseni bayavuka oSathane lemoya yamakhe emibi, baphosela imoya yama-accidents, baphosela imoya ye-violence, baphosela imoya yama-divorce, baphosela imoya yalokhu lalokhu, imoya yenzondane. Ongaphombi ukuvuka upaparika ungakhulekanga, uyawuhabula wona lowo moya. So ekuseni everyday eceleni kombheda wakho lanxa ulele biza igama leNkosi. Umlimi ekuseni nxa uphuma ata kuthumela ingilosi ezakuphelekezela usuku lonke ukuze siphephe. We are not alone. Abantu abaningi bakhuluma sengazathi iside yethu iweak. Cela ulikhiphe imhlobo. Sisesayidini lamandla. Sihlobo sami, mfowethu, bro, joyina lawo isayidi kaJesu. Isayidi ekhulekile futhi kwaJesu kumnandi. Nxa ufuna ukubamba iqolo uyabamba, nxa ufuna ukufaka perfume uyifaka. Hayi kumnandi ngoba sakhululwa, siyakhululwa kulamadimoni emhlabeni. Kodwa noma ekhona good news kule army sohlangothile. Sike sakhuluma last week ngabe siyathatha uElisha wavula amehlo isebenzi sakhe wathola kule army. Asisodwa ngiyakucela kasimethembeni uNkulunkulu othembekileyo. Jesu sohlangothini lwethu, umdala usehlangothini lwethu, umoya engcwele usohlangothini lwethu, lamawaka ezingilosi sohlangothini lwethu. Ngoba leBhayibheli lemthandazo yizo zithatha nikumoya engcwele iye kumdala. Celeni kwethu lapha zikhona zisilindile kumnandi, kasimethembeni uJesu. Kulabafowethu abasemazweni akhathana, asimethembeni uJehova. Kulabantu ncancina la abesaba ukuphenduka. La ibezwa nxa bekhuluma besethu ukuthi yebo vele okwenza into zingahambi kuhle yikuthi wena awudonsi lathi njengefamily, wenza into zakho kuphela. Abadala bazondile, bathi abafana ngoba wewe uthiwa uSathane uzondile. Bento ezikhulunywa vele ziyasethu sokuthi abadala bazondile, uyihlulele kubi kule lenyoka zakini zizondile. Uleyezi elimnyama elikulandela inkulumo loSathane efuna ukusethusa. Noma abadala bezondile, inyoka izondile, kuleyezi esilandelayo thina silengilosi ezithunywayo ezisilindayo. Silomdala ohlezi esihlane sobukhosi, nguye obamba izinto losikhuzelayo losigcinayo kuze kube lapha nguJehova malidumisa igama leNkosi. So ngiyacela kulabanye uyalizwa lelizwi, kulabanye swalizwayo lelizwi, uyesaba ukuphenduka ngoba ucabanga ukuthi amandla omnyama alamandla phezu kaJesu. Awanawo amandla. Okwakho woza kuJesu. Lanxa singafa asifeleni eNkosini ngoba yikho kulethemba khona. Umlimi kasenzele kuhle, umlimi kasikhulule, umlimi kasinike inhlakanipho kulamadimoni emhlabeni. Singadla kulezi izinto kumele siziyekele kusenza uze singasidongiseli leyo bemoya.
Hlaleni siselizwini likaJehova ngoba yikho kulesiphephelo sethu. Hlaleni simethemba uJesu. Okunengi esikuthembile ngeze ubuhlungu ngoba nyaphini ngeze ubuhlungu ngihlangana nomunye umama ehamba ethwele kala esigodo kumbe umkusu kumbe kuyini kulihlawu ngapha lo mkhonto ngapha ngaxoxa naye ngaxoxa naye wathi yena le ngokuvika lapha lokhu ngokugwaza usathane kanqutshwa njalo. Mina sicatshe kuKristu. Mlima senzele kuhle kule ngilosi ezisilindileyo ziyasilinda ziselusile. Umlima asigcine esandleni sakhe ungesakuza kuJesu. uJesu uthembekile asigcinezele sikhulekeni. Babolungileyo sezulwini siyabonga ngoba uyasithanda. Sisempini enzima emhlabeni kodwa siyabonga ukuthi asisodwa njengoluntu. Siyabonga ukuthi ekuseni emini ntambama ebusuku amawakawaka ezingilosi siyawathumela ukuthi asincedise. Hlala nathi usigcine emseni wakho ngoJesu uyakhuleka. Amen.